Dobrodošli u novi video. Vidite da sam skoro pa go, u šorcu sam. U ovom videu snimamo vežbe, znači za otvaranje čakri. Što znači da ću snimati vežbe disanja i vežbe istezanja. Krenut ćemo naravno prvo vežbe disanja, pa ćemo posle preći na vežbe istezanja, gdje je naravno opet važno i to kako dišemo. Pre nego što krenem sa tim, znači disanje je bukvalno isto kod svakog dela od vežbe disanja i posle tokom vežbe istezanja će disanje biti isto, tako da ću vam odmah to reći. Znači udahnemo i onda zadržimo dah 5 sekundi i zatim izdišemo. Koliko traje udah i izdah nije važno, i pauza između udaha i izdaha, to jest naravno kada izdahnemo. Dalje šta je još važno, pa mislim, to je to. Uglavnom da, kada radimo ove vežbe, znači prvo vežbe disanja, radi se od najdonje čakre ka gore jer energija protiče od ozdo na gore. Tako da, ajde da krenemo. Prvo, namestite se u pozu za meditaciju, znači turski sed, da kičma bude prava. Prvo ide desna ruka, na nju leva, znači stavite ih na donji stomak i onda udahnete, znači kao što sam rekao, zadržite vazduh i onda pustite, znači da osjećate da vam se pomera taj donji deo. Znači izdisaj također radite na nos. Nakon ovoga prelazite na stomak, isto leva preko desne, kičma ispravljena i dišite, znači ovo radite 3 do 6 puta. Da ne bih sad trošio toliko vremena na pokazivanje, sljedeća regija su grudi. Zatim prebacite ruke iza glave. Tokom ove vežbe znači treba da osjećate kako vam vazduh prolazi kroz grlo i kada izdišete na usta. I posljednja od vežbi disanja, znači stavite ovako ruku i uglavnom prvo pogledajte koja vam je nozdra prohodnija, to jest kroz koju lakše protiče vazduh i sa njom započnite ovu vežbu. Znači prvo zatvorite jednu nozdrvu i udišete na ovu drugu. Zatim otpustite ovu drugu time što ćete na ovaj način začepiti ovu i onda izdahnete. I onda udahnete na ovu vama da ste ispustili vazduh, pa pređete na ovu i izdahnete. I to je jedan krug. Dalje, znači kada završite te vežbe, znači svako radite 3 do 6 puta, zadržavate dah 5 sekundi i to je to. Zatim prelazite na vežbe istezanja. Znači prva vežba, ona je naravno za najdonju čakru. Znači sednete, ispružite noge, udahnete, spustite se dole. I sad, znači kada dođete u ovaj položaj, isto udahnete maksimalno i osjetite da ste udahnuli skroz u donji stomak. Zadržite dah i kada izdahnete da osjetite da možete da uhvatite prste još više. Dobro, to je to, znači to je prva vežba. I ona je za najdonju čakru, za koljensku. Zatim dalje, druga vežba, desnu nogu ispružite, levu savijate,
Ova vežba je za drugu čakru, znači za sakralnu. Uhvatite nogu, znači prvo udahnite, opustite se vamo i sad, znači važno vam je da istežete ovaj deo ovdje, znači prebacite drugu ruku, ako možete uhvatite prste, udah, i sve tako. Zatim okrenete se na drugu stranu. Kada radite ovu istu vežbu na drugu stranu, ona je za stomačnu čakru, znači isto. Dobro. Zatim prelazimo na srčanu čakru, raširite noge, koliko možete, udahnete, spustite ruke na prste i važno vam je kada udahnete, osjetit ćete verovatno kako vam se cepaju leđa u predelu lopatica, što je i dobro, jer onda kada izdahnete taj deo će da se popušta sve više i više i time razbijate tu blokadu kod srčane čakre. Stigao sam do poda. Idemo na sljedeću vežbu, znači sljedeća vežba je, malo me steglo, sljedeća vežba je leptir, znači skupite noge, uhvatite prste i prvo malo mašte nožicama da se popusti taj tu deo i uglavnom ova vežba je za korensku i sakralnu čakru. Ok, kada to malo labavite, onda povučete ponovo napred. Udahnete, znači duboko do dna donjeg stomaka. Zadržite i izdahnete i malo po malo se pomerate ka dole. I tako malo po malo pomerate granicu. Znači dalje, sljedeća vežba. Sljedeća vežba je, znači prvenstveno radi se zbog grlene čakre, ali ona također otvara i srčanu, i stomačnu, i sakralnu. Znači, namestite se u ovaj položaj, da se vidi na kameri. Uhvatite se za pete i izvijete se naprijed. I dišete, znači udahnete isto. Znači, ova vežba je malo onako teža, osjetit ćete verovatno tenziju u grudima, na stomaku, kod ramena, znači sve je to normalno. Čim imate tu tenziju, znači treba da se popusti, imate blokade koje treba razbiti. I idemo na sljedeću vežbu, znači sljedeća vežba je za treće oko i za sakralnu čakru, ali prvenstveno važno je zbog trećeg oka, zato što nju do sada nismo radili. Znači, namestite se u ovu pozu, ispružite ruke koliko možete i naravno svaki put kada udahnete da osjetite kako se lopatice također istežu i kako se ramena opuštaju. Znači, osjetite tenziju i onda kada izdahnete pomerate granicu, znači idete još dublje u stretching.
Ok, dobro, sljedeća vježba je za svih 7 čakri. Znači, namestite se u ovaj položaj, ovdje na sredini, tako. Znači, kada udahnete, izvijete kičmu, znači podignete glavu ka gore. Također u tom delu i izdišete. Zatim se izvijate i pomrnete glavu na dole. Također izdisaj i u ovom položaju. Ponovo dole udisaj. Dobro, skapirali ste, uglavnom ova vježba je za svih 7 čakri. I na kraju, znači, vježba koja obuhvata, znači, krunsku i koransku čakru zajedno. I, znači, ta vježba izgleda ovako. Može se nazvati planina. Liči, ja? Znači, u ovom ste položaju, udahnete, zadušite i naravno izdahnete i svaki put probate da pomerite pete bliže podu i naravno da se pomerate što više na van. I to je to što se tiče ovih vježbi. Znači, bukvalno prvi put kad sam ih radio, već sam odmah osjetio promjenu, osjetio sam koliko su mi ramena opuštenija, koliko mi je lakše da dišem, znači koliko lakše udah svaki put, koliko vazduh lakše silazi do donjeg stomaka. Dobra vest je da se mnogo bolje osjećam, nastavljam normalno da snimam. Jesam bio poremećen nešto nekoliko dana, ne znam što se toliko dugo otvarala ova krunska čakra, sad se osjećam odlično. I naravno nastavljam normalno da snimam klipove, pišite mi i dalje pitanja, nemojte misliti da sam zaboravio ona vaša, znači sigurno ću praviti klipove i o tome, kakav god problem da imate, šta god, javite mi se, snimat ću klipove o tome, rado ću vam pomoći. Probajte ove vježbe, znači ako već neko želi da otvorite čakra, mislim nije samo do toga, mnogo ćete se lepše osjećati nakon ovih vježbi, jer suština je u osjećaju da se svakoga dana osjećamo što bolje, znači preporučljivo je raditi ih ujutru. Tako da, to je bilo sve za ovaj video. Ako imate još neka pitanja u vezi ovih vježbi, javite mi se. Da, što se tiče ovih vježbi i stezanja, znači za vježbe disanja sam rekao da se rade 3 do 6 puta, a već ove vježbe i stezanja, to jest vidite da su sve izdržaji, tako da radite udisaj, izdisaj 5 do 10 puta, znači koliko vama odgovara. Znate da zadržavate dah 5 sekundi i da onda izdahnete. I to je bilo sve. Pišite mi ako su vam ove vježbe pomogle, meni su pomogle mnogo. Kao što vidite, otvaraju mi se čakre redovno. Tako da, ako vi osjetite neku promjenu, neko ludilo, nešto, to je vjerovatno zbog ovih vježbi, tako da pišite mi i u vezi toga i postavite pitanja i šta god, javite mi se, tako da to je sve za ovaj video. Pozdrav!